سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا سنة كتكوننا يوتر من يوتيو انبهار بزانا إلو فيديو أفزيو أقداس حبريتا بزعبا قطبا بزعبا جيوبوليتيكا لعلو كل دما بزعبا معرابا وعلم أمريكان يوروبان زتخطلوو منقدي أبيدهم كحاويهم كله كنرينا زدما New World Order ويدما كابتي hegemony ويكا باور ناي أمريكا معربا وعلم زنبري كل زقبرو زنبرو زخون اللهم زنبري ناي مودة تكلعم كتودق ترى يالا مالتي زخا ترى سب زي كونس ناي IMF forecasts أبزوانزي نقول طبعا ناي راشا كم تتصبي وزي كونس لعلنا جيرمن نلعلك عب خمس خل قليش له الزنا جرزي بعينو كينات وتحضراوي ميزان كنرينا مغنياتون النيتو نحاد عبي وقن الدالو لنا يزبل زلو مسراشا مالتيو سلامتايكم زبال زلو أمريكا خبيت بقيسايكم تبزلا نبعل انتاي تسقط بدحر مغارجا زلو كنرينا نايراشا قطبا بكيلاتات كمرمريو بحق ديو تي IMF نايراشا قطبا كعبي زبل زلو حق انت هلو وديو كام انتاي استمركوسيو زفبرخ وديو IMF مالتنا أمريكا تكاليو مس أمريكا بغت تسرح مسراشا سرح يكون زلزي بزعب راشا صبوك زاربا يكلني من هالبات أقديلي كنقرز خل نبر وثيقة كنقرز خل هيكونن So أقدستي نقرات كنرينا عمودة تدمع أنا بريزنت سياست عزبتون أبزار استيزي بتخكل مزار استيزي خيد كنرينا لايك قبرو سبورت قبرو أبدا فيديو بزح محارز اللي واخد كونيا بكل من قد بيت فرد زقات أما كونتات ناي راشا ناي يوكرين بيت فرد ناي international criminal justice زقبرلو ICG زتقبري فردون كنرينا زقرن فردي يسون أب كوتاناتات ناي أوروبا زقبر زلو ناي جرمن كتابا ناي أمريكا كتابا زقاتهم زلو كله سلازي كان ودا درينا أقدس فيديو تاشير كقبري حسرت دما مخرج زلو كنرينا let's start first بقطبا ناي راشا what's going on الجزيرة هذا special episode جرميرم جن بدوتشا فيلا ناي جرمن كنرينا بناي هند بناي إنديا كنرينا بكل من قد كنرينا this is very important let's go now. To the program, I'm Adrian Finnegan. Russia's invasion of Ukraine almost 2 years ago has been met with the harshest regime of sanctions ever imposed on a country. So Russia coming third behind India and China in the global growth forecast from the International Monetary Fund may surprise many. That's also after conscription into the army for large numbers of Russian workers and... So Russia لعل عصرت شمن تشح استفل عليه إجدا وريد وازلو أب علم ترى يزي في الدرجة إجدا بإجدا تتعينوا لازلو حجريا زخم زي لخلوجن اتقوا طبعا يرشع كعب تراي ويكا كعب مخان عجون أسران سلسن زلا على درجة بتقوا طبعا فوركاست كاب تتسبيس تقبرون لعلي عبيوك بهالكلهم أسران 4 ما زاني جمرة زلا لنما كابنا يكون طبعا أوروبا لعلك عبي وانتهي تسقم كابيز ما تزول انتهي تفلودنت أنا يكون رجع جاديو ويس انتهيو اسكندر يبزي بزح كان مهارون خلاله الجداتات كبتخكل يشرحوا ديهم سلامتاي دي يشرحوا هذا عبي مكيارنا حيلي زرازولو زدما نزمت عالمنا عبي تسلوا كل وزلو hundreds of thousands who fled the country since the war began. Despite all that, what's behind the optimistic forecast for Russia's economy? Do international sanctions actually work? Not just in Russia, but elsewhere. We'll be asking our guests this and lots more in a few moments. But first, a report from Katia Lopez-Hotayan. So, تحت دما إذا كنت بعد ندحرك عبو خيلو خي نمخانو إجدا يسرح دو إتي إجدا أوروبيان أم عربيان هجرات أمريكان أوروبيان كوبروز وخلو يسرح دو يسرح برقص كم سرح وكاب تاريخ تراي وجن exactly انتهي تسقم كوين زول بزوان زكن رينا حجي زد ما نكالو تجاراتون أجدا صابري تاي. It looks like 2024 will be a good year for Russia's economy. The International Monetary Fund predicts a 2.6% growth in Russian GDP. That 2.6 الذي تبوظ هنا فوركاست غير لو مالك عب مخانون عبي نقول طبعا أوروبا قال ملك كلتنا تشدش عبي أبيتيو من البات مستني هندي مستني تشاينا مستني أفريقيا حتى ودا دروخ اللي خايو نشيد مثل بر أبزن ما تشورز هنا كتابات كلتنا تشدش عبي كتابة أبيتي زبالة بأمريكا ز عبي زبال بالو من البات أب أمريكا سلسلة جلسة اللي دبت عبي أوروبا كم زعينة أبيت أي رأني. That's despite widespread sanctions aimed at crippling the Kremlin for invading Ukraine. But Russia's so-called war economy and military spending are driving much of the growth, raising questions on whether sanctions have become irrelevant. We are resolved to continue imposing massive costs on Russia, costs that will further isolate Russia from the international financial system and our economies. So, كم تريد لهم أوروبا فكرهم بقى كل زكالهم كل عينة دارجة فلوي ناي نيجدانا رشا ترايز investigates جبر بين كن هاتيان غليلهم زي فتنوي بلومن كل زكالهم مرات رايد يكون خاتك براونات نكلوا بزح تزريب الليم سلازم بعين أوروبا زي تجبرنا جريلن عبيز اللي تهوقف في الجنرال.
And now, 2 years into the war, President Vladimir Putin has managed to get around some Western sanctions by using بحركة التجارة مسوردة بحرسومن ويكلت صومن هيكون نريو زلنا كلت عمد جيرلو كلت عمد كتراشة بحال هجر أبوجي هزلا بس ما نجي مش أوكرانيا يكون زلا أبوجي مش نيتو مش أمريكا مش أوروبا هزلا لازم مش كلها تومي أبوجي زلا كم يجيرو حدا أبوكو طبعا مسكن دزا عينة جراتات مسكن دزا عينة تصابو ما مسكن دزا عينة تهدروا عقم زلون سقطات زلون تواجيكا كطبعها نورمال كقصة الغل أزي كجلا كابتي نيوروبا أمريكان أصلي لزلو قداي allies to obtain technology, such as computer chips needed for weapons to fight in Ukraine. Using so-called shadow ships is another way Russia is getting around EU sanctions, bypassing the $60 per barrel price cap on oil exports by hiding the vessel's port of origin, ownership, and route. The move allows shipments to reach major customers such as China and India, keeping Russia's vital oil trade and income flowing. In contrast to Russia's expected growth, the IMF has downgraded Germany, Europe's strongest economy. So, እንታይ እዩ ከመይ ሊግ ዝኸውን ዘሎ ንዝብል ብቐሊል ኣይኮነን ብኩሉ መንገዲ ሓፁር እዮም ዝገብሩላ ዘለዉ ራሻ ግን ሲስተማቲካሊ ነቲ ሓፁር እናስገረት ትኸይድ ኣላ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሓገዝ ዝገበረላ ንራሻ ግን ፀጋታት ስለ ዘለዋ እዩ ካልእ ምስጢር ኣይኮነን ፍሉይ ብልሒ ናይ ራሻውያን ገለ ብልሒ ኣለዎ እንድዩ ግን ፀጋታት እንተለካ ድማ ዕድል ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ተደላይ ኣብ ዕዳጋ ንኣብነት ነዳዲ ወይ ካቲ ጋዝ ናይ ራሻ ተደላይ ኣብ ዓለም ጋዝ ተደላይ ስለ ዝኾነ ንዝኾነት ሃገርካ ስለ ዘድሊ ነቲ ፀጋናታ ቁሩብ ዲስካውንት እንተገይራትሎም ዝደልይዎ ሃገራት ኣለዉ ልዕሊ መንም ቅድሚ ኩሉን ድማ ነዚ እገዳ ናይ ኤውሮጳ ከም ዘይሰርሕ ዝገበሮ ቻይና እያ ቻይና ከምኡውን ህንዲ ስለምንታይ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ነዳዲ ናይ ራሻ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳ ነፂቆም ቁጠባና ክነባላሹ እንደልና ንሕና ካብ ራሻ ነዳዲና ክንገዚና ብምባል ዕሽሽ ስለ ዝበሉ ድሒሮም ድማ ኩላቶም ኢቭን በዓል ስዑድያ በዓል ቀጠር በዓል ኢማራት ነዳዲ ከለዎን ካብ ራሻ ገዚአን ናብ ኤውሮጳ ክሸጡ ጀሚሮም ዝገርም እዩ ብዲስካውንት ካብ ራሻ ገዚኦም ናቶም ገዲፎም ናብ ነቲ ማእከላይ መንገዲ ኮይኖም ገዚኦም ናብ ኤውሮጳ ክሸጥዎ ጀሚሮም ስለዚ እቲ እገዳ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ዝገበረ ነቲ እገዳ ናይ ምዕራብ ብዙሓት ሃገራት ስለዘይተቐበልዎን ምስኣቶም ክሓብሩ ስለዘይደለዩን እዩ እዚ ድማ ነቲ ዓቕምናቶምን ነቲ ፅልዋናቶምን ክሳዕ ክንደይ ድሩት ምዃኑ ዝተጋህደሉ ኩነታት እውን እዩ ነይሩ High energy prices caused in part by sanctions on Russian oil and gas imports are fueling the fall. German leaders are defiant despite the risk of recession. Germany has an international responsibility. We back Ukraine as the world's second largest financial supporter. Our contribution remains unchanged. ጀርመን ድማ መመሊሳ ናብቲ ዘላቶ ናይ ዩክሬን ትነክሳላ መመሊሱ ድማ ቆጠባኣ ንታሕቲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክትሪእዎ ኢኹም ፅንሄልኩምን ናቶም ባዕሎም ናይ ጀርመን ሪፖርት ዝተገበረ ክትሪእና ናይ ካልኦት ከምዚ ምግናን ወይ ከዓ ንኸካፍኡ ዝገብሮ ከይመስለኩም ናይ ጀርመን ሪፖርት ዝገበሮ ክንሪእና ክሳብ ክንደይ ብቁጠባ ሳፈር ይገብሮም ዘለዉ At above 0.6% of our economic output. It's unclear if Russia can maintain predicted growth in the long term without its war economy. But the IMF figures are raising questions on whether sanctions designed to hurt Moscow have backfired. Katia Lopez-Oloyan, Al Jazeera, for Inside Story. So, ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና but ቀሊል ዘይኮነ ምክንያትካ there are so many reasons ምክንያቱ እቲ ወሪድዋ ዘሎ ራሻ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል እዩ ብቐሊሉ ክኸውን ዝኽእል እዩ ንዝብል it's not like that. ስለዚ መጀመርያ እስከ ነዚያ ናራኹም ፅንሑ ናብታ ኔክስት ከሰጋግረኩም I'm going to remind everybody, the United States is the world's terrorist. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany. This is so كل توجه again ተደጋጋሚ የደምጻልኩም ዘለኹ እዚ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ራሻ ወሪዳታ እዮም ዝብሉ ወላ አልጀዚራ ከምዮም ዝብሉ ከምኡ በሉ ስለ ዝበሃል እምበር እቲ ውግእ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ብናይ ኔቶ ድፊት ብናይ ኣሜሪካ ኔቶን ድፊት ዝተበገሰ ውግእ እዩ ምክንያቱ ኔቶን ኣሜሪካን እዮም ቃሎም ዓፂፎም እቲ ውግእ ከም ዝጅምር ዝገበሩ እናበለ ይገልፀልኩም ፀኒሑ እቲ ውግእ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ውድድርን እዩ ሄጀመኒ ፓወር ናይ ኣሜሪካ ንምድልዳል ተገበረ እምበር ዩክሬን ኣብዚ ክትከይዶ ገለዶ ዝበሃል ኣይኮነን ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ንራሻ ሓፂራ ኣብ ትሕት ደረጃ ውሪዳ ነቲ ምስ ጀርመን ዝነበራ ናይ ንግዲ ምክንያቱ ጀርመን ብቁጠባ ኣዝያ ንላዕሊ ስለ ትመፅእ ዝነበረት ምስ ናይ ኤውሮጳ ዓቕሚ እንድሕር ሓዊስካ ኣብ ገለ ፖይንት ኣንፃር ኣሜሪካ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ረማ ዓቢልካ ንራሻ እውን ጎኑ ብሓንቲ ንክልቲኦም ንራሻ ንኤውሮጳን ረማ ዓቢልካ እታ እንኮ ትተርፈካ ቻይና እያ እታ ካልኩሌሽን ከማ ክትብል ከለካ ንስኻ እውን ምስ ረማዕ ከም ትብል ኣይስተውዕሉልን እስከ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ እዞም ሰለስተ ስኮላርስ ነዚ ቁጠባ ናይ ራሻ ኢንቨስቲጌት ክገብርዎ እዮም ምናልባት ከምዚ እቲ ጋዜጠኛታት ንኸጋንኑ ዝገበሩ ከይመስለኩም for Russia.
Well, they look optimistic, but in actual fact, what really those numbers show is that the economy has stabilized. It is largely been driven, but with a combination of military-industrial complex spending, which is having, of course, a big impact on the economy, and also the fact that incomes have been rising so strongly last year and again expected to this year, almost a double-digit real income growth, which is driving consumption. So it's those two factors that are supporting this, optimistic forecast. We expect between 2 to 2.5% growth, so not too dissimilar to the IMF. We expect that the government will come out with very strong numbers for 2023. For last year, the economy minister just recently said that he thinks the GDP for 2023 could actually have been 3.5 or even a little bit better. But it is very much down to the military. So ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቁጠባ ኣብ 2023 ካብቲ ዝነበሮም ንላዕሊ ካብቲ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ንላዕሊ ዓብዪ እቲ ቁጠባ እዚ ድማ ንፑቲን ኮንፊደንስ ገይሩ ኣፍ ልቢ ነፊሑ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ናይ ሚሊታሪ ፉቲንግ ኣብ ሚሊታሪ እንተለኻ ብዙሕ ፕሮዳክሽን ስለ ዘለካ ብዙሕ ኢኻ ተፍሪ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ነጥቢ ድማ ንኣሜሪካ ቁጠባ ናቶም ፅቡቅ ገይርዎ ዘሎ ሲ صنيح لخريكم يا military spending ويكات وتهدراوا عقمناتا تأصوار تشوتو زلا قال كسا كندي أربيحوا خمزولو نتقطة بعد ما هذا كابتا عبي advantage كوين وزولو توجنا يوكرين نقطة بنا أمريكا تزلزل قطة بنا أوروبا مهناتو نتأصوار ونسلا يفريو سلازي راشا وين military سلازلات military complex military industrial complex بلو production بزح نجارات بزح فابريكات سلازل ليكا كلاتهم دما كفري خلو لأنه كله دما راشا مفراي كونه تابعهم سخات فري أتاوم بنداد سلازلوا مس جزيون تقصل أبزح أبتحل كم تقصوا كلها عن رياس لزي كنا وتهدراوي زحنت وزلون مزع علمنات خد زلا بزح وتهدراوي عقمك شط خليه مهنياتو وتهدراوي عقمناتهم لأن نيتو كرعد زخالن كسعر زخالن دحرقين بفلاي ما بيوكرين تسعيرهم أب عالمنا التزحيل وتهدراوي عقمن وتهدراوي أسعار كم زلواني كمل الزد ما أفتق بزح مشت أنا أسعارهم كجبر الله مهنيات راشا traditional ويكا بلمدي بأسعار بزح نقدنا أسعار زلوا أبتنا أسعار جيم دما كبرز وهاب حجريا ولا بني كلردي بخالات أسعار مالتي زد ما أقدر سنة اللو إنان بلزلنا industrial complex spending and the recovery in consumption. It is not a reflection of a broad economic recovery. It's not an indication of an economy that's, that's seeing sustained growth across multiple sectors. It's a very specific reason, but it is supportable for several years, provided the oil tax income remains roughly where it is today. Ireland European Commission Vice President Joseph Borrell continues to insist that sanctions against Russia are working. But as we said at the beginning of the program, it's nearly 2 years now since the Ukraine war began and the sanctions were introduced shortly after. Are they working? Is Joseph Borrell right? Well, so حنتحطو جوزيف بوريل أتي ناي فورين أفيرس ويك كامنستر بدأت وتعي ناي أوروبا وحبرتيو التنقبرو زلنا قد عبراشا بزوح يسرح كم زلون بزوح يدمع كم زلون يزقلت كل التعامد جيرو اللي توقع كابز جمر ويكات قد كابز ورد يسرع تزخون تقطبع كم زح جاي محلون نزبليو حجي سمعوا زي كاب نروي زكي لازم تتزاربو دحار دي بانك خقبرو يمكسع كندي كم زعينت زربا كاب حق زي بقطبع شبتو زي بلو زربا اب ميديا يمصمو نتسب جيغاس اللي يبو سمعوا عجي سنه لهم غنا ديسكشنز قبروا از زبلو زلو حسوت مخان بروف قبرويم بعلاته مالتي ابزا ديسكشنز ياتراي Well, again, they are working. As we all know from historical literacy, sanctions do not work like overnight. It takes some time to start making their way. But what we see is that financial sanctions of Russia are really working. Russia has big problems getting hold of hard currency. They have trading problems. They have inflation in imports. And actually, what we've seen in our research is that, and this has not been very much noticed, but actually Russia's imports of the so-called critical list goods, or most, the 51 most war critical goods, has declined by 60% since December 2022. So December 22 was kind of the peak of Russia's imports. Both total imports and war critical imports have been more or less decimated since. So انتهي زبل زلو تي قدا قلت لو يسرحني مس غزي يسرح قصيلو يسرح جن ابراش دما توم كريتيكال اقد تسز بحالو نبرتات زاتو زنبرنا بتهجر السو سرحي اوف كورس او دا سرحيو معناته اوروبان امريكان كون برتانيا يتويا لوان this is very clear تحطو جن نزي ريبليس كجبرات خلده بخال من قدي قالوا تهجرات نتي ناي امريكان اوروبان زوجدلو لهم زلو بخال كتكو يقولوا دمو تقطبا قصل يخلده ينبر اوف كورس كم زو خمس قدد لا فلوت December 1 year ago. What we see in the long term, I think all economists agree that the long-term picture for Russia is not rosy. They have basically a long-term 0% growth. GDP is still lower than it was 10 years ago. There is a kind of decline in population, a decline in scales with migration and everything. But actually, even in the short term, we are seeing now what the IMF is actually kind of documenting is not economic growth,
is spending growth. So basically what Russia is doing, they are taking money for their pensions fund, they've probably halved their pensions fund, and they're transferring that to public spending. إذا زبلا زلوا حجي سمعوها كمزي أبي نطبي أمتي زارب زلوا يدمثل بزعد مايو تأرجمنت تسنه لهم جن إذا كمزي كوني أبو خمزي اللون كنا جروي متى زبل زلوا كابتنا يتروح جنزب أمتي أميم نبتكو طبعا إنفستس جبرو زلوا سلزي نجزيوتي أبيت زر زلوا بر عبد حريت كجدو يوم يزبل زلوا تزجاج زلوا تي حنت كابتنا تجاجن أوروبيان بعلم زبلوا مالتيو اتواجنا ينداد بموسعه راشا أتاونا توسيقيو قد متوجنا يوكرين بجمارو ندادي تحتين يرواقو سلازي بنورمال كشتو خلو زرخبو زنبرو بتوحد ديسكاونت يرم شتو زلو ابزوان زي بسنكت من هارنا يواغانا ندادي كمو نايغاس نراشا بزح جنزب كتركب اخي وايو سلازي زرباناتو illogical مغنياتو موري انكام زلو وخابتك عدم زنبرو نلعلي اتاوز اتزلو مغنياتو راشا اوروبيان كم زبلو بتدقاقامي زبسح كفال اتاو نايت منقسي كاب مشاطنا يندادن كالو تفتراو هبتاتنيو وزيوم تفتراو هبتات واقوم وسيخون طلو اتاو نايت منقسي دمال عليو اتوتادراو حيل دما اوشتي زتو تقدامي زبلاغن كاب دغزاتو طر نغرات تقدسي صقام كم زلو زي اوف كورس ازردو نغر كوين سمعني on security. And this has nothing to do with real organic economic growth. This is not sustainable. This is not something that will drive their economy into 2020, 25, 26, etc. This is a very short-term, more or less budgetary. Has increased hugely. They are out-competing the West when it comes to the production of artillery shells, for example, which is critical. But I think it's also worth noting that when it comes to regime change or even changing critical regime policies, sanctions have almost never worked. You read a long list of them going all the way back to Cuba now for more than 60 years, and they have not succeeded. The difference is that in those cases, they did. أبقى قليل الواي بلو مالت هيكونن نمنجست إن بوتين نختعلي نمنجست كتعلي الكاتجبرا جداجن سرعي فلتني له كاب تاريخ ولا كاب كوبا كاب سبعة جمير كون رحلة رايو جدا نبنا تبير ترى نبرزنت سياس كاب سلطان ملايين جدا رجيم تشنجيز بعلنيرو سرعي فلتني بلالو أما بزحت نجارات أي سرعني ما نيتو هجرات أجابنا كايدا سلزي جمرة كابتنا تطم أب ديمقراطية تقينه كسر خليت منجست سبسر ديمرتو كل يخليه أب كلا عين السيستم مهدر زلون هجرات جن أي سرعنيو نتقطبك هاسي يخلده نيوكرين نإيران هاسي وادا نكوبا هاسي وادا نخالد نيرترا هاسي وادا yes absolutely هاسي أبكالود هجرات جن أبراشة ترعيز لو كنت هتجن even الترجيم ترايد يكونس even نتقطبهم كحس خمسة كل كم تنسوم زليوا كم زي كونه تجمتيلو نعتاتهم كنا منتاي كم زهاسيوم أبزر رايو هجي because this is the real deal ab reality انتاي قات ماله أتني لان ريانا كم سألكم يا زي أنا رانا نسمع do great damage to the economies concerned of Iran, Venezuela, and so on. Whereas in the case of Russia, they haven't done that. And I think there are other things to be noted here. Unrest has taken over Europe now. Now, from epicenter France to neighboring Germany, Spain, and Italy, to countries as far as Greece are witnessing massive protests. The protesters aim to press governments to ease environmental rules and shield them from rising costs and cheap imports. Now, the protests across Europe, these precede European Parliament elections. So, ملو أوروبا بسلام وسلفنا حرستوت يبلع له سلامنتاي نداد سلز خبره تم حرستوت سرفايف كجبري كالون قبل عليد ما تمنجست أوروبا زخطلو زلو ناي كلايمت نمتقرأي تباهيلو حرشاتات بنتاش مخبرالو وي بأدفانس كجبرالو حرستوت بزوح إنرجيهم زطفو قال ملايلهم نتواجنا إنرجي سلز خبرو وتواجنا إنرجي تسعات زلو دما نتم حرستوت سرحهم نخسرحوا بيزنسهم نخطلوا سلز خلهم أب فرانس أب جرماني أب هولند أب مبسحتن هجرات أوروبا برتعزو خنا سلام وسلفي جبرالو ميديا جن عفين ولا زاب ميديا خمسة مسي جبروا له بفلاي مينستري ميديا أوروبا نا أمريكا سلزي أب فرنسا باريس بزحنا هجرات جبر كم زلوا أب برلين عندي جيرو مالو كميلهم انتهي مالتي زي كتابنا يمني زبلاش زلوا نايمني خزع وزلوا زت اللي أنا بنت أبزين هجرات رياليتي زيو ندادي كساب كندي نتكو طبعا كم زليو زناي ندادي مزن بعد ما كساب كندي نتي هيوتنا أوروباويان أخبيد وهم زلوا غريس جرماني فرانس إيطالي أب كل زلوا زي سلام وسلفي بحرستوس جبر زلوا أب قالوا قاليو نتمنجستاتي عزوا نتحيوياتي عزوا له زخا نتمنجستي ساعتنا نخفطروا له لو نخجبر أبراس لسون أب بلجيوم مالتي برتوز غانا سلام وسلفي جبر له so نايما كنت بايز السزلو منيو تزبي أب حماق ودي قزلو مني inflation كعوزلو أب reality نريول لنا أب راشا هم اللو ديولن we don't know but at least أبزي ننبرس لزلنا تمنى عبرون سلو نريول لنا التكوينات نمن هزيلو نريول لنا
economy over the past generation, the world economy has become very different. China is now an economic superpower. As long as it is willing to go on buying Russian energy and trading with Russia and supplying Russia with various critical products, and as long as India, also a hugely growing economy, is willing to do that, the West's ability to strangle the Russian economy is colossally reduced, unless, of course, it were actually to impose a naval blockade on Russia, but that would be an act of war. እንታይ ኢሉ ኣሎ ዓለም ተቐይራ ከም ቀደም ኣይኮነትን ቻይና ሱፐር ፓወር እያ ነቲ ገዳ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ዝብልዎ ቻይና ተደይስዒባቶ ወይ ካልኦትኩም እውን ናብ ሱፐር ፓወር ገዛ ትመፅእ ዘላ ህንዲ እውን ተደይስዒባቶ ምዕራባዊ ዓለም በይኑ ክገብሮ ዝኽእል ፅልዋ የብሉን ሕጂ ድማ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ብሪክስ ተን 5 ሓደሽቲ መንበራት ናቱ ስዑድያ ኢራን ኢማራት ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ሞስኮ ይርከቡ ሓድሽ ኣኼባ ይገብሩሉ ነቶም ሚኒስተራት እዚ እንታይ ማለት እዩ 5 ኣካላት ናይቲ ብሪክስ ኮይነን ኒው ወርልድ ኦርደር ተባሂሉ ኣብ ትዊተር ብዙሕ የዛረባ ኣሎ ብዝዋን እዚ ስለምንታይ እዚአን 10 ሃገራት መብዛሕትኡ ነዳዲ ናይ ዓለምና ኣብ ኢደን እዩ ዘሎ ፀጋታት ናይ ዓለምና ኣብ ኢደን እዩ ዘሎ ህዝቢ ዝበዝሕ ዝነብረለን ሃገራት እየን እዚኣተን ብሓደ ክኾና ከለዋ ብቁጠባ ናይ G7 ጥቆም ኣይቀርብን እዩ ብህዝቢ ኣይቀርብን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓለም ሲንግል ዩኒፖላር ዝበሃል ዝነበረ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ዝነበረ መወዳቱ ከም ዝቐረበ ዝገልጽ እዩ ፅንሂ ኢለ እውን ናይ ዶላር ፕሮብለም ከሪኩም እየ ምናልባት ግዜ ከይድን ስለ ዘሎ The other thing I think to note is that what's happening in Russia has been called military Keynesianism. It recalls in certain respects the boom in America, which ended the Great Depression at the end of the 1930s as a result of colossally increased military spending. And that is a viable way of boosting the industrial economy, if of course yields have proved to fund its military spending, the budget out of savings. It's running the budget deficit only about 1% last year, less than 1% this year. The critical element for the budget is the level of oil, gas, and commodity exports, and they're holding up. Exactly. ነታ ማዕከል ዝነበረ ካብቲ ባጀት ኣምፅያ ትዛረቦ ተጥፎ ደላ ካብቲ ናይ ዕረፍቶት ናይ ጥሮታ ኣምፅያ ዝብል ዝነበረ ጌጋ ምዃኑ መንግስቲ ናይ ራሽ ኣክሊ ባጀት ደፊሲት ኣታዊታቱን ወፃኢታቱን ክረአ ከሎ ብዙሕ ኣታዊታት ከም ዘሎ ደፊሲት ናቱ ናብ ጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ብንፃር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዓቢ ደፊሲት ወይ ከዓ እቲ ኣታውናቶም ካብቲ ሰደድናቶም ካብቲ ደገ ዝሰድዎ ንውሽጢ ዝኣቱ ኣዝዩ ከም ዝበዝሕ ስለዚ ናይ ንግዲ ጥፍሽና ወይ ከዓ ደፊሲት ከም ዘጋጥሞም ዘሎ ይነግሮ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ዓንተቦ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ኣንፋውንድድ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ምዃኑ ይነግሮ ኣሎ ነቲ ስኮላር ካብ ኦስሎ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ራሻ ዓወታት ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ነቲ ኩሉ ዝኸስዋ ዝነበሩ ኣብ ዝስምዕዎ ሕጂ there is another case ኣብዛ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እንታይ እዩ ስኸ ኣብዚኣ ንስማዕያ ኣብ ካልእ ቪድዮ ከይሰገርኩ ከለኹ we need to follow this one as well because ሓድሽ ኢቨንት እዩ ዝውን Tell us a bit more about the court's decision today. Is it a victory for Russia, a victory for Ukraine, indeed a victory for both? Well, this is clearly a victory for Russia, Nadia, because almost all of Ukraine's allegations here were thrown out. Now, they had brought this case under 2 different treaties. One is that Financing of Terrorism Act, and they were hoping to pin Russia's support for militias in eastern Ukraine under this act. However, this court ruled that the provision of weapons, the provision of training, ዩክሬን ንራሻ ኣብ ቤት ፍርዲ ወሲዳታ ነይራ እቲ ኩሉ ክስታት ድማ ተሰሪዙ ደሰይም ቤት ፍርዲ ድማ ንናይ እስራኤል ጉዳይ ዝርኢ ዝነበረ እዩ ስለዚ ራሻ ጥሕሰት ናይ ኢንተርናሽናል እዚ ኮርት ኦፍ ኢንተርናሽናል ጃስቲስ ዝበሃል እዩ CIG ዝብልዎ ስለዚ ነቲ ክሲ ኣንጻር ዩክሬን ኣብ ኣንጻር ራሻ ተገይሩ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ከም ዝንፀግ ተገይሩ ምክንያቱ ኣብ ዝዋን እዚ ገበናት ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ኣፀቢቑ ካብኡ ስለዝዓቢ ብምስ እስራኤል ኣወዳዲሮም ግዳ ኣይኮኑን ብሓፈሻ እዚ እውን ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ተዓዊቶም ከም ዘለዉ ይዘርኢ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ንመለስ ፓወርፉል ሃገር ትበሃል ከመይ ኣላ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣርስቲ ሎሚ ኣዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኣርስቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ 34 ትሪልዮን ሓሊፉ ዘሎ ዕዳ ማለት እዩ What is the world's biggest concern right now? Conflicts, arguably. The wars in Ukraine and West Asia, they're causing a lot of instability. But what if I told you that far from these conflict zones, there's a new crisis emerging? ታይላትኩም ኣብ ዓለምና ትዝኸፈተ ወይ ከዓ ትዝኸፈተ ፀገም ዘሎ ኣብ ዝዋን እዚ ውግእ ተፃቦ ኣብ ጋዛ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ገለመለ ኩላቶም እዚኦም ኣገደስቲ እዮም ካብኣቶም ዝገደደ ቅልውላው ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ቁጠባ እንተኮይኑ ግን ኢሎም ኣለዉ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ እዩ ምክንያቱ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ወይ እዚ ካብ መጠን ላዕሊ ዝዓቢ ዘሎ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ንመን ይኽልኩም ራእዩ ሕጂ very surprising $34 trillion debt bomb growing bigger by the day and causing global anxiety.
This debt bomb belongs to the United States of America, the richest country in the world, also the biggest debt holder in the world. And when it explodes, this bomb will cause global devastation. The warning comes from the boss of America's biggest bank. His name is Jamie Dimon. He's the CEO of JP Morgan Chase. He says, So እዚ መጠንቀቅታ ትበ ዘላ ድማ ካብ ዜሮ ዝመፀ ይኮነን ካብ ጄሚ ዳይመንድ ዝበሃል ናይ ዓለምና ዝዓበየ ባንክ JP Morgan Chase ዝበሃል CEO እዩ ንሱ ዝበለ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ካብ መጠን ንላዕሊ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ እንተ ተፈንጂሩ ድማ ቀንዲ ብቐንዱ ንዓለም ምሉእ ክፀሉ እንዲ ግን ብቐንዱ ነተን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ሒዝወን ለኪምወን ክጠፍ ምዃኑ ተዛሪቡ እዚኣ ድማ ኣዛራቢት ሩስያ ካብ ዶላርን ካብ ኣሜሪካ ንምህዳም ሀገራት ክጓያ ከም ዝኽእላ ድማ ፍሉጥ እዩ CEO of JP Morgan Chase. He says US debt endangers global security, and this debt is humongous. As of today, US borrowing stands at 120% of its GDP. By 2035, this number is set to hit 130%, 130% of America's GDP. That is the level of their debt. And this... So that will tell na America ada abits always alone خالو تجارات نفس وقف كلا هجر bankrupt تخينا بزخان عدانا تال على خيدو تي منجسين تتفيشو نخالوت هجر زلوت الواو حديو نا أمريكا بومب تايم بومبيو نا أمريكا طبعا تحت فنجير زعدا زلوه أبزو وانزي 210% اللي على قطبام يزلو قطبام 100% درقينو اللي على قطبام 10% زوسخ عدا لوايب لكم الله أب 35 بحجي أب تحر 10 عامات أبيل بالتيو 230% نايت جي دي بي كونيو تعدانا توب نابل يا تقول زلا تي جيمي دايموند زبلو ريبورتين يرو جيمي دايموند زبلو دما بالتعمي أقداسي أبقى طبعا. This high level of debt is quite dangerous. Let me quote from what Diamond has said. If you look at that 100% debt to GDP by 2035, I think it's going to be 130%, and it's a hockey stick. That hockey stick does not start yet, but when it starts, markets around the world, there will be a rebellion. What is this hockey stick he's talking about? It's a scenario where high borrowing leads to higher costs, charges to service this debt. And how does it pose a global threat? Again, let me quote. This is about the security of the world. We need a stronger military. We need a stronger America. We need it now. So I put this as a risky thing for all of us. So أمريكا عداءنا بزحك خيد كله نتعداء تخفلو interest rate النعبيك خيديو متأنتي نتعداء نخد كفل نتي ولدنا يتعداء تخفلو زلا جنزب نعبيه مسكده أبوت هدراوديو أبكو طباديو أبسيفي أبتعتغرسنا يتحقر إنفست قبروت منقس أتاو كل ويكونن أبزو وانزي كابزنا يتو زقده ده كابون لعلي كبر زقبو أب investment ريداليو بزعبازو قدايزي زبالو كنرينا this is very serious أسوي إلا أنت دايرين هذا حدا جنيا كونتات قوم كم زغلون كل سب كستفلو زلوا كونتاتيو so let's continue except حنت فيديو دم سألكم sorry let's continue with this one. This is risky both for America and its allies and the rest of the world. Many of these allies have bought debt issued by the US government. I'm talking about government bonds, and their exposure is quite high, around $7.6 trillion. That's how much countries around the world have spent. They have bought this debt, $7.6 trillion, and the most vulnerable among them are American allies. I have a list, and topping this list is Japan. Japan owns over $1 trillion owns $1 trillion of US government debt. The United Kingdom, around $716 billion. Luxembourg, $371 billion. And Canada, $321 billion. So تعدانا أمريكا بعينت حجرات تاريخية عندما بتعدى عدانا أمريكا أنت تفنجيرو مساعتن زفنجرها حجرات بزحتين كلوان أبن الجابان لأن حدا تريليون عدانا أمريكا كم أسدنا تجزئة طلع أبو إنفستيجر الله مالتي زين دحر تفنجيرو دحري إكسبلود جيرو جابان لأن حدا تريليون already لأن عقمة بعدازة الله حجري أسا سلازي أسد على لنا وي جنزب على لنا تبلوزر لا أزي إنفستمنت زيو زين دحري إكسباير جيرو وطبعا جابان أبديق زبالة كرايسيس كاتي already 210% نا جي دي بي لنا أمريكا تين لنا نا جابان بعالم كتر حدا بتعدا debt to GDP ratio تريناها مالتيو سلازي نخالوت كتلكم كم تخل زي دما نتعلم ملو أبسقات كبس حقم تخل زي ريبورت زي نا الإسران تشعتن ورح هذا كتشان إسران 4 زوات أيو سلازي حدش latest عبريتاوني. And why have so many countries invested in US government debt? Because they thought it's a solid investment. As Joe Biden himself says, we are able to borrow because we always pay our debt. But indicators of when a fiat currency is going to decline and to collapse is when those who are holding its debt sell the debt and the government, central bank, has to print money. Exactly. زيادة تاقم دما زبلوا زلو التمنقستي نتعداناتو نكخفل تلك جنزب برينت غيرو كخفل تجميرو نتولد نايت جنزب نايت تلك حوزلو نكخفل جنزب كلك احت جميرو it's going to be while that's going down those are the most to buy that debt
in large size while that's going down. Those are the most important indicators. So that you can see it, again, I want to repeat, selling the debt so that there's a big supply-demand imbalance and the central bank having to come in there and buy the debt that no one else will buy in large quantity. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሬይ ዳልዮ ይበሃል ገለ ካብቶም ኣዝዩ ክብሪ ዝውሃቦም ኢንቨስተርስ ናይ ዎል ስትሪት ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ንቁጠባ ናይ ዓለም ድማ ሓንቲ ብልፅቲ መፅሓፍ 2-3 መፅሓፍ ተፅሒፉ ኣሎ ሓንቲ ካብተን ግን ቼንጂንግ ወርልድ ኦርደር ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ቻይና ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠ ንዓለም ድማ ብዓይኒ ኢንቨስትመንት ታሪክ ንድሕሪት ተመሊሱ ናይ 5000 ዓመታት ንድሕሪ ዝሓለፋ 2000 ዓመታት ድሕሪ ልደቶ ክርስቶስ ኣብአን ዝነበረ ስልጣነታት ከመይ ኢሎም ናብ ስልጣን መፅኦም ከመይ ኢሎም ወዲኦም ኩሉ መፅሓፍ ዝገበረ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ 2-3 ግዜ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ኢምፓየር በፂሓ ዘላ ካብዚያ ንድሕር ዘይዕሪና ምውዳቕና ግዝኡ ኣኺሉ ኢሉ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንታት ናይ ዓለም እዩ ስለዚ ናቱ ዘረባ ትሪእዎ ኣለኹም ኣሜሪካ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ብዘላቶ ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል በተደጋጋሚ ነጊሩ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ፍልልይ ድማ ፖፑሊዝም እዩ ዝብል ብካልእ ፀገም ኣብ መንጎ ድኻታትን ሃብታማትን ዘሎ ጋፕ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ሪፐብሊካን ዴሞክራት ዘሎ ፍልልይ ናይ አይዲዮሎጂ እዚ ኩሉ ተደሚርካ ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ክራይሲስ ወይ ድማ እቲ ኢምፓየር ኣብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዘተንብህ እናበለ እዩ ዝዛረብ fascinating መጽሐፍ አላቶ ክልተ ግዜ ደጊመ ሰሚዐ ያለኹ I highly recommend it ናይ ሬይ ዳሊዮ latest መጽሐፍ changing world order ኢልኩም changing world order ኢልኩም ተረኺብኩ እንተ ሰርች ገይርኩም ትረኽብዋ ትኽእሉም very very phenomenal መጽሐፍ እያ ካባከይ ወፃና ክምለሳ እንዲና እዚያ let's listen a little bit ኣብ ብዛዕባ ዝቁጠባ happens when the loans keep piling up and the US is unable to catch up? What happens if the United States defaults? All of these countries will lose money, their economies will be exposed. Some of them are military allies of the US. Canada and the UK, for instance, they're members of NATO. Japan is central to US defense strategy in the East. A default by America will leave all of them weaker, and this is the risk that the JP Morgan chief is referring to. The other big risk, of course, is to the US itself. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ኣሜሪካ እቲ ሪስክ ናታ ነተን G7 ዝበሃላ ምስኣ ለኪማተን ክትጠፍእ ስለ ትኽእል እውን እዩ ምክንያቱ እተን ቀንዲ ምስ ኣሜሪካ ንውሕ ሽርክነት ዘለዎም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናብ ዝለዓለ ሪስክ እናኸደ ከይድ ከሎ ነቲ ኣብ ምስአን ቀጥታ ርክብ ዘለወን ዓብ ፅልዋ ክገብረለን ከም ዝኽእል and that's why ድማ እተን ሃገራት ካልኦት ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ካብ ኣሜሪካ ክትሃድም ትገብሮ ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣሜሪካ መሻርክትና ተባለት ምስ ቻይና ንዶላር ገዲፋ በባጤሮም ክነግዱ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ መዓልታዊ ሓድሽ ሄድላይን እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣዚ ኻንታዩ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኣብ ራሽያ ካብቲ ናይ ስዊፍት ሲስተም ወፃኢ ካልእ ሲስተም ኣማዕቢላ ኣላ ከባቢ 20 ሃገራት ድማ ምሳ ክነግዳ ጀሚረን ኣለዋ ብዘይ ዶላር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት against ዶላር ዝኽየድ ዘሎ ብቕልጡፍ ይኽየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካልእ ኣብዚ ሓንቲ ዓባይ ስኮላር ኣላ ነዚኣ እስከንስማዕ እያ so እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ኣሎ ኣብዚ ራሽያ ከመይ ጌራ ነቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ሰርቫይቭ ጌራቶ ንዝብል ሕቶ ስምዕዋ ኣብዚ It's because the most profound reason why this has happened is because the United States and Western elites in general are living in the past. They think that their relative power compared to the rest of the world continues to be as great as it once was, but this is no longer true. So it's like somebody who thinks they have got a very powerful, weapon in their hands, but all they have is a water pistol. So እንታይ ትብል ኣላ ሓደ ካብቲ ነቲ እገዳ ናይ ራሽያ ከም ዝሰርሕ ዝገበሮ ነገር እንተሎ ትብል ኣላ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ዘለዎ ሓይሊ ዓቕሚ ብትክክል ስለ ዘይፈለጦ ዓብ ዓቕሚ ዓብ ክእሎ ዘለዎ ይመስሎ ልክዕ ከምዚ ብረት ናይ መፃወቲ ናይ ቆልዑ ካላሽን ምሻሎ ወይ ሽጉጥ ከምኡ ዘለካ ኮይንካ ትኸይድ ግን ንሰብ ተፈራሪ ነርካ እንተተኮስካ ማይ ዘውፅእ ትኾይኑ ከምኡ ማለት እዩ እቲ ዓቕምኻ ድማ ብትክክል ተዘይፈሊጥካ ንራሽያ ብትክክል ዓቕሞም ዝፈልጡሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ኢላትካ ምክንያቱ ኩሉ ዝገብርዎ ብእገዳ እውን ንነፍሶም እምበር ንራሽያ زيادة كاسيوا ስለዘይ ካሉ ናበለት ያ ተዛረብ ዘላ because you see this so having made that analogy let me get down to the concrete reasons first of all the imposition of sanctions themselves has been very patchy what do I mean by that they have tried to design the sanctions in such a way that existing businesses in their own countries whether it is the United States or Germany or Canada are not unduly hurt which means that a lot of these businesses are continuing to do business with Russia simply because they don't want to hurt them secondly Russia has been able to rebuild its economy very quickly and remember it had a long lead so እንታይ ትብላላ መጀመርያ እቲ ገዳ ክገብሩ ከለው እቲ ዘይሓሰብሉ እቲ ጽልዋ ናቦም ተገምጢሉ ክመጽእ ዝኽእል ነዚ ጽቡቕ ሓሳብ ወይ ካብ ጽቡቕ ግዜ ሃብዎን ስለዚ እቲ ትገብርዎ ዘለው ናባቶም ክመለሶም ከም ዝኽእል ኣይፈለጡን ካልኣይ ድማ ራሽያ ካልእ ግዜ ምጽልኩም ነይረ ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ ነዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ
ቅድም ተመኪራትሉ እያ እኹል ግዜ ወሲዳ ድማ ተዳልያትሉ እያ ምክንያቱ ኣብ 2014 ኣብቲ ናይ ክሪሚያ ዝነበረ ፀገም እገዳ ውሪዶምላ ነይሮም እዮም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣሰንቢዶሞም እዮም መጀመሪኦም ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ፑቲን ባይ ዲዛይን ኣብቲ ኣገዳሲ ዝብሎ ዘሎ ሙሉእ ግዜ ሂቡ ነፍሱ ነታ ቁጠባናቱ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣሜሪካ ካትኦፍ ክትገብሮ ከም ትኽእል ግምት ብምግባር ነቲ ቁጠባ ዲዛይን ገይርዎ እዩ እዚ ገይሩ ከሎ ከማን ብድሆታት ኣጋጢሞም እዮም ብሓፈሻ ግን ዝተዳልዎ እዩ ሃንደበት ኣይኮነን ኣጋጢሞም እዚ ተዳልዮምሉ ስለ ዝፀንሑ ንሳቶም ኤሮፓ ግን ኣይተዳለውሉን ምክንያቱ ፑቲን እቲ ገዳ እንተወሪድዎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ዘድልዮ ስምምዓትን ስትራቴጂን ገይሩ ፀኒሑ ኤሮፓ ግን ከምቲ ናይ ቀደሞም ከም ቀደም ክን ይመስለክን ውሕጂ ወስደክን ዝበሃል ከም ቀደሞም መሲልዎም ከምዚ ነገርካ ኢሎም እገዳ ደግደግ ምስ ኣበልዎ እቲ ገዳ ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ዓዶም ዝቕባበን ሽግርን ከምፃሎም ጀሚሩ ኣክንዲ ነቲ ጌጎም ኣሪሞም ንዓበል ነዚ ንዕርዮ ዝብሉ ድማ ኣሜሪካ መሊሳ ክወፅሉ ኣብ ዘይክእሉ ነቲ ስትሪም ላይን ነቲ ሓደ መሻምብቆታት ዘራኽቦም ዝነበረ ናይ ነዳዲ ተዓሪቆም ናብኡ ከይምለሱ ድማ ንዑባ ዓቢላ ኣቃፂላቶ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኩነታት ምሉእ ብምሉእ ክትምዝምዞ ከላ ኤሮፓ ግን ኣብ ሓደጋ ይወጥቁ ማለት እዩ because the first sanctions were imposed in the aftermath of the events of 2014. So Russia faced agricultural sanctions, and in the period since 2014, Russia managed to turn around its agricultural economy in such a way that it is today a ኣብዚ ያለ ሓንቲ ቪድዮ ከስማዓኩም ምናልባት ባጌርና ፕሬዚደንት ሰግሪና እዚ ስምዕዎ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚ ዘገርም ዘረባ ክሰምዑ ኢኹም ኣብ ሓደ ኮንፈረንስ ኣሜሪካ ውስጥ ተዛረበ እዩ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ እንታይ ይብል زعبا أمريكا كزاربو خلويو. You have to understand that in the U.S. we spend $90 billion a year on intelligence and misinformation. I mean, this is what we do. Can you imagine $90 billion a year being spent perhaps on education? No, we spend it on disinformation. And the reason why is not because Americans are evil people. طيب لما له أمريكا 9 بليون جنزب تتفاعل منتاي اب disinformation. تديس انفورميشن لما تشاينا حماقيا كتعنيا اسياويان حلفلومني قطباناتهم كمزيو حماقه نخص صحفني جورناليست اكندي لنفسنا نخنحيل انفست نغبر 9 بليون لك اكند نتمو ودادرتها كتقدمو يلكا اب نفسها انفست تقبر نتمو المقرادمتها نخط قتل يلكا نخطحون كل يلكا جنزبكا انفست تقبر كان لخاي زبل نبي حق زقرم جرباي. It has to do with the sense that we have to be number one, and if we can't compete with you, we're going to break your legs. This is what they call the Tonya Harding defense, right? She was afraid that her good friend would somehow beat her. سنبيدهم تنجاينا انت بلا مالو افتوددر قدامتكم كون لنا نحنا قدام انت زي كنا دما نتمودادرتنا اغرخن صبر لنا زازروازيا بريزنت سياسي الوانيرو كومبيتيشن ايفولتوني مسوميلكا نقرادميلكا يحنكلكا محنكلا اقديلي نغير انت بلا اغر خاط اغر تصبرو اغر تقرصو تمليسو خيقدمكا وي كي مساخ خي ودادر بحكي زجرم إذا عينت بوليسي زلنا أمريكا نبلة أمريكا وزارة at the Olympics. So she got her boyfriend and another friend to go over and try to break her legs. Right? This is exactly what the U.S. is doing. But the idea that you can change that, I always say, China has a squeaky toy, right? The West, we have a 1 million watt speaker phone that we can use on a daily basis because we control the international press. $1.5 billion was used by the U.S. government to train journalists how to write negative stories about China over 5 years. $300 million a year. Just 300 مليون نعمت نجورناليستس ناي ميديا ترين نقبرهم بزعبا تشاينا حماق نخصحفو حماق نخزاربو تشاينا حماق لا تتأفع لا نقبلو إذا جنزب زي عب نفسها انفستيجيرا عب يونيفرسيتاتنا بكالا أنت تقبريرا بزح لو تمقابرات نيرا يبلالو بنسارو أمريكا أكندي ننفسها التعراريك قدامي تاخد كون تفتنا بزوانزي نتو مودادرتا اقروم سيرا اقروم قريتا قدامي كتكون تدلي أنا بلا شوكس قبر زرباي زبزغا رياليتا بكونفرنس تزربي ስለዚህ ብዛዕባ ኣሜሪካ እስከ ንሽተይ ኣብዚኣ ንስማዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዶነቲ ዩኒፖላር ወርልድ ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ድማ ብዛዕባ ክዛረብ እዩ ሌትስ ሊስን ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ለትስኪ ዞባ ተቆፃፀር እጂ ነዚ ዞባና ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዝሕል ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንብሙሉ ነዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል እንተላይ ቀይሕ ባሕሪ ደእተወ ነዚ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ከይናን እዩ تحرين مالتي ناتاتو ما تحساسوا تخلي لا قيبا ساتهم بزبلوا خيد الله ساتين كا نتي ربحتات ويت اجنداتات زغلغلا يعني مالتي لذي ناي 30 عامات معباليتات ترينا بيناي مأذن يوم كقدو صنيحهم تاينتا يوم قبر صنيحهم دهرنا نابزي صقم زدم صنعاتاتهم نحنا ناي زوبانا خنتات اغانينا نزاربو ليكون قداماي ثريت دبلو نتناتهم يوني بولار
ክፈጥዎ ደለዩ ስርዓት ወይ ዘንቀድሉ ስርዓት ሶቪየት ነበር ወይ ሩስያ እዩ ራሽያን ፌደሬሽን ስለዚ ኮንቴይንመንት ትበሃል ስትራቴጂ ኣቐሚጦም ማለት እዩ ኮንቴይንመንት እንታይ እዩ ሩስያ ስግኣት ከይትኸውን ምእንቲ ተጫንቐላ ዩክሬን በዝላ በዚ ክራይሚያ ኣላ በዚ ሓደ ኣሎ ምብራቕቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ወርሶ ናይ ኔቶ ዝበሃል ዝነበረ ቀዋማታት ተቐይሩ ብቴክኖሎጂ ብወታደራዊ ሓይሊ ብፅልዋ ብቁጠባ ዝወዳደረና ሓይሊ ክትስእ የብሉን እዩ እቲ ዋና ኣጀንዳ ናይቲ ዩኒፖላር ኢሎም ተበገስዎ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ዝተፈላለየ መፅሓፍቲ ንቢብካ ትሪኦ ናይቲ ስፔሻል ኢንተረስት ወይ ሰብ ፍሉይ ረብሓ ዝነበረ ስትራቴጂ እዚ ስለዚ ካብ ብዓለም ደረጃ ኣለዉ ዝብዎም ስግኣታት ሶቪየት ነበር ራሽያን ፌደሬሽን እቲ ስግኣት ኣብ 30 ዓመታት ክቅይድዎ ወይ ኮንቴይን ገብርዎ ዝሓሰቡ ንዑ እዚ ክሳብ ትማል ንሪኦ ዘለና ኣብ ዩክሬን ከምዝሎ እንድሕር ተባሂሉ መቐፀልታ ናይቲ ስነ ሓሳብ ናይቲ ተሓሳስባ ስለዚ ኮንቴይንመንት ናይ ሩስያ ኣጋጣሚ ውሽጢ 30 ዓመታት ዘየስተባህልሉ ካልእ ምዕባለታት መፅኡ ናይ መን እቲ ምዕባለታት ናይ ቻይና እዩ ናይ ቁጠባ ዕብለላ ወይ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ኢንፍሉወንስ ዝብልዎ ንሳቶም እተን ናይ ፅልዋ ዞባታት ዝበሃል ኣብ ዓለም ተኸፋፈልዎን መምስ ባህርያተን ባህርያዊ ፀጋታት ኣለዎን የብሉን ኢንዱስትርያዊ ምዕባልኡ ምንታይ ደረጃ ቁጠባዊ ዕብየቱ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝበሃል ቆፃፀርዎ ኩሉ ኣለዎም ነዳዲ ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆፃፀርዎ ካልእ ማዕድን ኣለካ ከመይ ገይሮም ቆፃፀርዎ ዝተፈላለየ ካልእ ብልጫታት ኣለካ እንተላይ ጉልበት ንገዛእ እሱ ከመይ ጌርካ ብሰንኮፍ ኣተሓሳስቦኦም ሽዑ ዘየንብብዎ ብቐንዱ ኣንፃር ሩስያ ዝቐነአ ናይ ኮንቴይንመንት ፖሊሲ ካልእ ስግኣት ፈጢሩ በተን ሽዑ ዝነበራ ዘን ናይ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃሉ እተን ሙልቲናሽናል ሴን ሕብረ ብሄራውያን ዝበሃል ዓበይቲ ኩባንያታት እንተላይ ፋርማሴውቲካልስ ነዚ ሕጂ ናይ ኮቪድ ተኣትሎ ትጥቀማሉ ዘለዋ ቢልዮንስ ዘይኮነ ትሪልዮንስ ክግሕጣ ዝውዕላ ትካላት እየን ነዚ ፖሊሲታት ዝስእልዎ ነዚ ናይ 30 ዓመታት ዝሓለፈ ፖሊሲታቶም ናብ ሩስያ ዝቐነአ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ብልጫታት ነይርዋ ሰለስተ መሰረታውያን ብልጫታት ሓደ ናይ ኤነርጂ ኮስት ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ዝበሃል እዩ ኣዝዩ ታሕቲ ብናይ ዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ካልኣይ ናይ ሌበር ኮስት ብዓለም ደረጃ ኣብ ቻይና ዝነበረ ኮስት ናይ ሌበር ትዝታሕተ እዩ ካልእ ምናልባት ናይ ኮንሳምፕሽን ሬት ናይቲ ህዝቢ 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ኣለዉ እንድሕር ኢልና ናታቶም ፓወር ሃውስ ብናይ ሙልቲናሽናልስ ኣጠማምታ እዘን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ማይግሬት ዝገበራ ዝሳገማ ዓበይቲ ትካላት ናብ ቻይና እንታይ እዩ ነይሩ ተሓሳስቦም ቻይና ፓወር ሃውስ እዩ ጉልበት ኣሎ ናይ ፀዓት ተኸፋሊ ኣዝዩ ታሕቲ እዩ ኮንሳምፕሽኑ ታሕቲ ስለዝኾነ ኣብ ክንዲ ሓንቲ ፋብሪካ ኣብ ኣሜሪካ ተኸይልካ ተስራሓ እሞ ፍርያታ ናብ ናይ ዓለም ዕዳጋ ተውርዶ ኖ ናብ ፋብሪካ ተኸይድ ኣብ ቻይና ብዝሓሰረ ጉልበት ብዝሓሰረ ፀዓት ዝበለፀ ክተፍርየልካ ትኽእል ድሕሪኡ ኣብ ላዕሊ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ፅልዋ ክትፈጥር ትኽእል መብዛሕትአን ማይግሬት ዝገበረ ዓበይቲ ትካላት ብናይ ሽዑ ዝነበረ ፀቢብ ኣተሓሳስብኦም ቻይናውያን ክቆድሑ ጥራዮም ትኽእሉ እምበር ክምህዙ ይክእሉን እዮም ቻይናውያን ከምዚ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ቤትካ ትቆፃፀር ስለዚ ፋብሪካታት ኣብኡ ከይደን ሎሚ ሜድ ኢን ቻይና ዶ ይበዝሕ ኣብ ዓለም ሜድ ኢን ዩኤስኤ እንድሕር ሎማ ሜድ ኢን ዩኤስኤ ዝበሃል ኣሎ ኢልካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልና ከይዱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ምዕራብ ስፔሻል ኢንተረስት ዝበሃል ዝገበሩ ዓበይቲ ጌጋታት ካብ 19 ክፍለ ዘመን ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ሚስ ኮንሰፕሽን ናታቶም እዩ ጉጉይ ግምታቶም እዩ ሎሚ ኣሜሪካ እንታይ ሓይሊ ኣለዋ እንድሕር ኢሎምኒ ወላ ሓንቲ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ቁጠባ ናይ ዓለም እያ እንድሕር ኢሎም ኣይኮነትን ብናይ 10 ዓበይቲ ኢንዱስትርያውያን ዝበሃላ ሃገራት ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ወይ ድማ ኢንዱስትርያዊ ውፅኢት እንተሪእናዮ ናይ ቻይና 27 ሚእታዊት ናይ ኣሜሪካ 14 ሚእታዊት ስለዚ ብናይ መንገዲ ኣሜሪካ ንቻይና ተሓልፋ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ብጀካ እዚ ዶላር ቀትሪ ድሕትሞ ክምድልያም ድሕትሞ የብሎም ናይ ቻይና ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ምናልባሽ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ካብ 20 ትሪልዮን ዝነበረ ናብ 30 ገለን ትሪልዮን ከይዱ ኣሎ ኮንግረስ ትማሊ ዝዛረበሉ ዝነበረ ዕዳና ናቱ ናሕሲ ወይ ሲሊ ከም ዝኸውን ኣለዎ ትብሎ ዘሎ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ መመሊሱ እናተኣከበ ይኸይድ ኣሎ ሎሚ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ 30 ትሪልዮን በፂሑ ኣሎ እንድሕር ኢሎም ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ዜጋ 10,000 ዕዳ ኣለዎ ርእሱ ዘሎ ብኣሃዛት መፅኻ እንድሕር ትሪኦ ኣለካ ኮንካ ዘገርም ነገር ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ብዝተኸተልዎ ፖሊሲ ቅድሚ እዚ ናይ ኮቪድ ምምፅኡ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ልዕሊ 100,000 ዕዳ እዩ ዘለዎ ኣብ ርእሱ ንእሽተይ ኣብዚኣ ማሃረምታ ብትኽክል እዩ እቲ ዘረባ ኩሉ ኣብ ቦቱ እዩ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ 10 ትሪልዮን እንድሕር ኢሎም ሓደ ርብዒ ካብቲ ዕዳ ናይ ቻይና እዩ ስለዚ
5 تريليون عدانا أمريكا تشاينا تقوده قناة عدانا وصغة غير الله لذي أمريكا قطر حدا قطباني عالم دي عنده لهم خلومي هذا حدا بحدا تنكيكات بكتير لك حجي أو زي ساعات دي هذا اللوت رايدي كونه مسائي 10 عامات كنا بيقصوا خيد خيلي تأنفت من هالريخة لا بحكي أمريكا قطر حدا قطباني عالم يخبلوها يدخلون إذا حجي مسمنتا يقاجو يوني بولار بحال سرعات كنفتر ينخبلو خلو زنورهم assumptions ወይ ዝነበሮም ግምታት ካብ ክውንነት ወፃኢ ናታቶም ባዕላዊ ስሱዕ ስምዒታት ዝገልጽ ዘደ ኮይኑ ክውን ዓለም ኩነታት ዝገልጽ ኣይነበረን ሎሚ ቻይና ቤላ እንዳሂሎምኻ ማርስ እውን በፂሓ ናይ ቻይና ምህዞ ናይ ቻይና ኢኖቬሽን ናይ ቻይና ኳሊቲ ዓይነት ናይ ፍርያት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቀየረሎም ብሉፅ ፍርያት ኣበይ ተሰራሒ እንዳሂሎምኻ ኣብ ነውድ መፅእ ኤውሮጳ እንታይ ኣለዋ ኤውሮጳ ተደሚሩ ናይ ኤውሮጳ ኢንዳስትሪያል ኣውትፑት ኣብ 2018 ዝነበረ ሓበሬታ ናታቶም ባዕላቶም ደውፅዎ 23 ሚእታዊት ካብ ዓለም ኣይከውንን ናይ ብምሉ ኤውሮጳ ደሚርካ ማለት የርመን ናታ ብልጫ ኣለዋ ተንካልኦት ሃገራትን እናተን ኣለዋ ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪኦ እንድሕር ኮንካ የለን ብፅልዋታት መፂና ተርኢና እዚ ንሳቶም ምስ ዩኒፖላር ኢሎም ዝሰኣልዎ ስትራቴጂ ንዓለም ኣብ ዞባታት ከፊልካ ዞባታት ናይ ፅልዋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርካ ተብለን ነፍሲ ወከፍ ዞባ ከዓ ንዕኡ ዝኣሊ መልሕቕ ወይ ድማ ኣንከር ኮፍ ኣቢልካ ንኣጀንዳታትካ ፕሮሞት ትገብር ዝቀየርዎ ነገር የለን እቲ ዓለም ግን ናብ ካልእ ማእዘን ይኸይዱ ዘሎ ከምዛ ትሪዋ ብጣዕሚ ብሪልያንት ዝኾነ ዲስክሪፕሽን እዩ ነታ ንሪኦ ፀናሕና ሪያሊቲ እቲ ዝበሎን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እናገናዘብና ንክንሪኦ ኢለ ዘቕርባ ካብዚኣ ዝበላ ዝውስኸላ የብለይን ቨሪ ቨሪ ፓወርፉል እና ይሆፕ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን እናበልና ፕሊዝ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እዩ እናበልኩ ኣብዚ ክሰናበተኩም እየ ፀፅብቑ ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ብዩሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመፃኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለ ዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ